Zdravo YouTube, danas ću vam pokazati kako da stavite folder pod šifru. Kao što vidite, idete ovdje u New, pa folder, pa upiši na primjer kako ti taj folder se zove koji ću staviti pod šifru. Ja ću napisati video, pa idete desni klik na taj folder koji ste napravili. Pa idete up to arhive ako imate WinRAR, ako imate iza RC kao što ja imam oba. I onda idete isto up to archive file. I onda pravite isto kao ja sad idem za WinRAR. Pa ide up to archive, pa advanced, pa idete ovdje set password, pa upišite šifru, pa idete encrypted file names, pa ok, i kao što vidite evo ovdje se pojavilo taj folder koji je po šifrom. Po ovaj folder što ste napravili bez šifre možete da ga brišete, tako, pa idete ovdje video, kao što vidite sada traži šifru da biste mogli da uđete, piše enter file, password for the encrypted file, pa idete upišite tu šifru koju ste stavili. I kao što vidite on se otvorio i to je to. Hvala što ste gledali ovaj video i molim vas stavite komentar, lajkujte i to je to.